таныш билик тага бөлө болуп кетпесин. Бир киши турсун. Бирөөнүн мээнетин бирөө жебесин болду. Точка. Жок, өзү биздин китеби боюнча тиш түштү, жок уже. Тармак 2 тишке чыгат бул. Раз, два, три. Бурале, Нурдимаке. Тиш түштү, жок да уже. Каримаке. Каримаке усатка. Урматтуу коноктор, кечиресиздер. Мынактай бир кичинекей кыз менен кичинекей бала атасын таппай атыптыр. Атасынын аты Нурлан дейт. Аяна деген Аман деген баланын атасы барбы? Экөөнүн атасы бирби? Экөөнүн атасы Аман. Сизби, Байке? Нурлан Байкесизби? Карашандын вирусу киргенде даже балдарды эстен чыгарасыңар ушундайчы. Табылдыбы? Табылды, рахмат. Сиздерге рахмат, Алла разы болсун. Так, биздин биринчиге Камбаров Абдурахмандын секрети кетти. Ал жанагы чийилдиби? Бул экинчиси Осмоналиев Темирбек. Буракпы? Зовут? Да, патрон. Не, бияқта спорный вопрос болду, отургай. Мындайда уксаңар, Нурдин байке, по факту, хоть бир жума алдың, хоть бир күн алдың, тишиде регистрация кылдыңарбы? Кече регистрация кылдыңар да, тиши бар болчу. Бүгүн келди выставка түшүп калды, по факту чыкпайт. Тармагыла. Жарым эме мага десе 2 штук чыксын, азат. Бирөөнүн мээнетин жебейли. Ар бирөөбүз түнү күнү уктабай мээнет кылып жүргөн бир туугандар бар. Мээнет жебейли. Китебидегидей кетели жакшы болот. Рост канча? Рост 93, судьялар жазыңыздар. Рост 93, вес 123 килограмм. Так, буну айтып койсоңар, кайсы шаар беле бул? Нет, фамилия скажи. Все, это первый, да, который Камбаров Абдурахман. Секрет, кличка Секрет. Бастер бери. Бастер. Рост 96, да? 96 чыктыбы? 93 экен. Ошо тынчыраак туруп жазган. Линия кандай эми? Вес 123, рост 93. Бастер балам. Кол чабып коебуз, мына козу тиште кандай кочкорлорубуз чоңоюп атат. Мына 1 жыл былтыртан бери уже результаттарды караңыздар. Мен бардыгын эле мактаганга аракет кылам, анан эметпеңиздер. Так, все, оценка кетти. 4, жалаң 4. Рахмат. Так, следующий кетти. Осмоналиев Темирлбек, Бурак. Атамкулов Арслан, Малыш. Жанагы кара кочкорду айтып койсоңор, биякта окуй коеюн, что чыкпаган. Осмонали Темирбек кетти Бураккында. Атамкулов Арслан, Малыш. Барбы? Это да, Малыш? Рост 94. Рост 94. Это Малыш, да? Кличка Малыш. «117 килограмм. Рахмат. Экстреерин карап коюңуздар. Марсалиев Бакыт даяр турсун. Марсалиев Айтбек даяр турсун. Круг сделай. Эки тиш эми могу чоң кочкорлорго чыкканда 2 кишиден болуп чыктыла, себеби круг бериш керек, жардам бересиңер. Так, экстреер. Все, судьи готовы, давайте. 3-4. Рахмат. Спасибо. Так, могу кара кочкорубуз бул. Марсалиев Бакытпы? Рост 98, Марсалиев Бакыт. Рост 98. Марсалиев Айтбек даяр, 116 килограмм, 116 килограмм. Экстреер, судьялар, чтобы дождь не пошел, побыстрее успели. Оценка тарс-турс, решайте.
тишин көрсөткөн. Азат тишини судьяларда көрүп атат, уят болуп калбайбы? Точно карап чыгаргыла. Экстрер оценка берилди буларга. 4 5 3 4 5 байка көтөрүлүп. Вы что подняли? Студияларга чай-пай, тамак бермесеңер, что-то совсем они слабые. Вы что подняли? Тройка экен. Тройка. 112 килограмм. 112 Нурмбекке жазгыла. Рост 99. Бул эмнеден качкыр эле? Рост 98. Байке 99 деп атпайбы? Бул эменики Айтбектики, э? Рост 99 экен. Линия барбы? Носорог линия. Бир гол чыгып коебуз. Носорог линия. Кара светтер бүт эле носорог көрүп калат окшойт. Вес 112. Все болды. Оценка 5 4. Рахмат, болды. Следующий кетти. Паншер, Исмаилов Паншер. Омаров Камбардин. Каджиев Нурадил. Абхаз менен үчөөм даяр тургула. Так, выходит сейчас. Так, Исмаев, Паншер, чыгарыла. Паншер, быстрее. Козутиштер. Кочкор, козутиштер. Эгерде эки тиш жарып койгон болсо чыгарбай эле койгула, уят болосуңар. Так, Умаров, Камбардин, Каджиев, Нурадил, Абхаз менен. Кубатов, Казыбек, Башат дейт. Беримкулов, Алмаз, Жалын. Умаров, Камбардин, кличка жок экен. Бол, предел эле ошо көтөргөнчү. 94 сантиметр рост. Умаров, Камбардин, жазыңыздар, э? 132 килограмм. Кол чабып коебуз, 132 килограмм. Молочный зубка жакшы. Экстренин көрөбүз, караңыздар. Так, оценка 4. Жалаң 4. Болду, бош. Рахмат. Так, следующий кетти, болду окугандар, чыга бергиле. Кубаныч, Баткен, Жамат. Азыр майылда түргүлө. Бүтүн түс кой дейт. Баткен, Жаматтан ким бар? Куаныч. Минутку. Кой тур, токту, кайра турубуз, алып кел. Секиргенде уруп калдым окшойт. Бир кара, элдин баары карап турат. Чык. Бир көрүп. 1 метр 1 сантиметр. Таза. Кончапыз, молочный зуб. 1 метр 1 сантиметр. Вот это да. Улан, нарында бар уж. Чарба. 136 килограмм. Сейчас скажи. Бұл қайсы фамилия ма? Не линия, брат? Линияны айтып қой дейді. Кубатов Казыбек, бұл? Башат біле? Башатқа қолчаулар болсын. 1 метр 1 сантиметр. 136. Келем беріп ке, судьялар мұның тішіні по-любому көреді. Ачы тішіні. Қоз екен, машалла. Линиясын қандай дедіңіз? Бульдозердің несі? Невресі? Атасыч? Балур. Линия бульдозер. Балурдың баласы 1 метр 1 сантиметр. Болды. Так, оценка 5, 4. Кечіресті? Беримкулов дейт мұнауына. Беримкулов. Рост 94. 121 килограмм вес.
Birimkulov Almaz, Klitschko Jalın. Liniya Drakula. Drakula'nın primoy balası eken. Günün alıp koysa abdan da sonun bolmau eken. Barakeldi. Судьялар успеть ettiңиздер, ha? Kala. 4, 5, 4, 4. 4. Issık çay pay vergilerçi bizim судьяларга. Что-то бумаги у вас слишком тяжелые, не могут они поднять наверх. Следующий гетто, алчылар билечи bu yerде. Так, Умар Камбардин кетти, Кадиев, Нурадил, Кубатов, Казыбек кетти, Биримкулов, Алмаз кетти, Өмүрбаев, Бауыржан, Каракул, Иманкулов, Майрамбек, Береке, Кут, Шералиев, Улан, Сарой, Лансаху, Ибрагим, Кличка нету, Адамкулов, Ерлан, Мадамбеков, Алмаз, Тонна дейли, Садыков, Уларбек, Маникен, Орынбаев, Бауыржан, Каракал дейді. Рост 94. Орынбаев, Бауыржан. Айтылғандар даяр тұрыңыз. Байке, даяр тұрып тұрыңыз. Тұрып тұрыңыз, байке. Вес қанша oldu? 102, 102 килограмм. Экстрерный. Судьялар көріп эле сразу көтөргүлө, судья, а то не успеем. Жан башталса жүдөйбүз азыр. 4, 3, 4. Рахмат. Так, bu фамилия. Иманкулов Майрамбек байкебиздики. Рост канча чыкты? Рост 93. Береке Кут дейт. 112 килограмм. Жазыңыздарбы? 112 килограмм. Так, следующий. Акырын ростун текшерип тура бересиз мени. Так, судьялар уже көрдү окшойт. Байке күрүп түзөлөйт. Арт жагын көрсөтүп койгула. Так, все, рахмат. Судьялар 4, 3, 4, рахмат. 1-3 калганы 4. Бардыгы. Сейчас, минутку. Ну, рост 97, фамилия. Адамкулов Эрлан. Линия Боярды. Рост қанша шықты дедіңіз? Рост 97. Адамкулов Эрлан. Ваш коронный место, да? Сзади сумка просто у вас. Линия Бояр. Кличка Удар дейт. Удар. 115 килограмм. Жетелей беріңіз экстрерге. Судьялар уже келе жаткандай эле көз менен атып туруп, оценканы бере берсеңиздер соны болот. Что-то погода айнып келе жатат. 4, 3. Рахмат. Садыков Уларбектин Маникер деген кочкору рост канча чыкты? Рост 91. Вес 116. Маникер. Келип айтып кетти го азыр могу кочкорду. Аны адаштырбагыла да кое тур. Могу фамилия такая. Шералиев Улан Сарой деген кочкорубуз экен. Бул весин жазыңыздар, а? Шералиев, кое турла я, мени токтот. Рост канча могу? Рост 91, весчи? Могу. 116. Жазыңыздарбы? Эми шашпачы. Burada бардак болуп кетпесин. Жазыңыздарбы? Оценка, судья. Так, 3, 4, рахмат. Так, Садыков Уларбектике. Маникер, рост канча болду? Жазыңыз. 101, 1 метр, 1 сантиметр. Кол чапыңыз, Маникер. 1 метр, 1 сантиметр. Вес 133 килограмм. 133 килограмм. Так, судьялар. Көрсөт, арт жагын көрсөт, судьялар көрсүн. Тишини дагы бир көрсөтүп коёмун. Судьялар зеригип калды, бир тиш көрүп койсун. Ашчы. Ого, семечка экен даже. 9-10 айлы окшойт бул. Кол чапыңыз, Маникерге. 1 метр, 1 сантиметр бар экенде.
Так, bitti mi? Kozu dişler. Оценка geçiresizler. Оценка 4, 4, 5, 4, 4. Бардығына құруп үспетен чыққан болуда, тарма тұрула. Мен атайлап айтпай қойып башқа қылбайым бирок. Байкелер бітті ме қоз діштер? Нұрдың байке, ұрғачы 2 тіш болды ма? Так, ұрғачы 2 тіштер башталды. Байғабатов Бақытбек дейді. Ұрғачы 2 тіштер башталды.